Lokhuza ngithi mina ungayeki. Iya, qhubeka ngiyazi mina ukuthi kunzima noma uyezwa ukuthi mana kuqhubekeke. Uthi ukuxoka kube kukhali. Lithi ikhali ukuthi liyophela lena sokuthi mina iya. Akekho ozokunika lento oyithola lapho. Welokhuza la into esiyifunayo lento esoyithola lapho kuphela. And masathola leyo nto sihlanganisa kona sihlanganisa impilo sibheka phambili. Welokhuza ufasa ibhusi. Iya, welokhuza kushisa yonke into kushisa obhayela. Angisho mina fasi qoka leyo apron shone khona. Ngithi welokhuza shona khona phila khona. Hlanganisa lokho kukhona lokhuza impilo isho njalo. Izohlanganisa lokho kukhona sosebenzisa lokho kukhona ukuthi sithole lokho esingenakho sokuthola lokho esikuthola. Phela ngisilolela ngokudlala ngithi welokhuza shona khona. Welokhuza isensimini la. Welokhuza siyahlakula sonke. Wonke umuntu uphethe igethi ukuthi lakho liphethe sihlukene ngeyivandi. Ngiyakubona ungaphesheya nawe uyazama lapha e-restaurant nami ngiyazabalaza la kanti ngiyazabalaza welokhuza sozabalaza khona lapho. Iyafana. Iyafana lokhuza ayixabani welokhuza kodwa okunokuthi sihlale phansi onokuthi sibuka abanye abantu onokuthi lokhuza kunezinto ezisenza ukuthi singakwazi ukuncenga abantu ukuthi sicela abantu lempilo isitshela ukuthi asisuke sivuke siyithathe thina. Welokhuza singashodi naye esinko singashodi nangaye into ezincane zokuthi siphile. Welokhuza siyaqoqa siyahlanganisa siyadibanisa. Ungavumi wayeki uhambe khona kunjalo khona ngathi kuyadeleleka khona ngalo msebenzi udelelekile sihamba khona kunjalo lokhuza sinandaba ngesosichaza manje sithatha nalo hlekisa ngabantu siphuma khona sithuntuthi masiqeda lapho ensimini sisensimini welokhuza ungaphakazeli sibhaliwe la ngemuva siyasetshenzwa still under construction siyazabalaza lokhuza siyalwa lokhuza silwa nesimo sibamba lokho esikubamba esihlangana nakho lokhuza ema-restaurant emahhotela siyahlonipha ungadidwa inhlonipho sisemsebenzini ngiyakubona umthatha kancane ulokhuza umbona emseva welokhuza umsebenzi sihlonipha noma yini ngoba sihlonipha nina kodwa umsebenzi ngoba silethela lento esikwazi ukuthi siphila ngayo welokhuza umbona olokhuza endaweni zokuphatanisa zokuphanda ungabathatheli phansi lokhuza sisendleleni yokusebenza welokhuza sisemzileni asongadini ukuthi asihamba kuwona ngoba manje wona esizama kona esiphanda kona esiphusha kona ngisho nomzila wamasenti siyadibanisa siyandandanisa welokhuza sidedile lutho lokhuza siyasiqoka i-uniform umfaniswano welokhuza isalari lokho kusikutholayo emva kalokho bese siphesha lokho esibhekene nakho bese siyaphila yilokho nje lokhuza bese sifana nezinye izingane ezingadabukisi asisenku lokhuza siyadibanisa siyandandanisa uyagibela ulokhuza awukhipha umoya lokhuza itayela ulokhuza welokhuza asikuyeki siphusha khona la sibamba lokho esikubambayo sithembeka kulokho esikutholayo sokuthola lokho esikutholayo iqalele ndaba bonja lokhuza.